Que é o que pensas ao despertar? Mentres ti pensas en renovar o aire do teu cuarto, nós pensamos en como contaminar menos o da túa cidade. Mentres ti pensas no mellor regalo para os teus fillos, nós pensamos en fórmulas de aforro para que gastes menos. Pensa en gozar do teu benestar. Nós pensaremos no benestar de todos. Gas Natural Fenosa, a enerxía que pensa. ¿Nariz tapada? No conozco esa sensación. Rinomer es 100% agua de mar, por eso limpia, descongestiona e hidrata de forma natural. Úsalo tantas veces como necesites para 24 horas de descongestión. Rinomer, la marca número 1 en descongestión nasal. Para aliviar la congestión, Rinomer Intense Eucaliptus. 3 minutos y listo. ¿Cuántos excesos en Navidad? ¿Y cuánto colesterol? Esta Navidad hemos compartido abundantes comilonas y nos hemos permitido más de un capricho, pero... Cada día los excesos de colesterol se van acumulando hasta ser una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Danacol reduce la absorción de colesterol ayudando a expulsarlo. Confía en el más recomendado. En Tourilandia xa temos os propósitos do ano novo. Imos poñernos en forma con Iván Raña e Javier Gómez Noia. E aprenderemos a tocar a guitarra cos máis grandes, os heredeiros da cruz. Esta semana na Galega. Jaume Serra, o cava máis vendido. Premiado pola súa calidade con 2 Bacus de ouro. Jaume Serra, un brinde polo ben feito. Este luns, despide o ano connosco nun programa especial presentado por Xosé Ramón Galloso e Silvia Cato. Expectantes de terminar o ano! Unha gran festa onde estarán a Orquestra Panorama, Nancy Rubio, Carlos Núñez e Yadira, Efecto Pasillo, Juan Magán e unha morea de amigos máis cos que comezar un ano novo. E desde a Praza do Obradoiro daremos a benvida ao ano novo coas 12 badaladas da Campada Berenguela. Especial fin de ano. Este lunes, unha noite para soñar na Televisión de Galicia.